mangkondak babuka sasaran, orang yang punya sasaran, orang berpikir, siapa masuk pakaian babalian, syarat-syarat tak do. Kalau dia awak, ada syarat. Bararja orang kenyanggut kini kasonsang, sasaran ko, harus bersyarat, syarat nampak. Tapi kalau baraja jawab ko, nanindua non kebaja dulu. Setara lah cakap tuo. Lah selesai mendua, lah selesai iko, lah timbang tarimu, ako. Ko nang kiwajo. Bagi lo kena ampulok. Ampulok ko untuk dunia, untuk akhirat. Sinan lah balape-lape. Sinan babaco kena muri, kini kita ko lape-lape, ko lai. Nanta singguang kan naik, nanta gisi turun, isang ajo di bulu kena muri, aku minta rela dengan maaf. Kena muri, nana muri bantu lo, kami salamunya aja, alhamdulillah, dan kami minta rela dengan maaf lekinya. Tapi kami kamanyambuangnya, kamanyambuang jo kagalut batu mandi.